Bravo! Otvorimo vas i smješkove Užine. U sklopu našeg projekta koji Nikolina ne zna ime. Pojma drva Babadan da je prođe. Bravo Nikolina. Pa dobro Nikolina, što ćete nama kuhati danas? Danas ćemo kuhati zapečene tortilje. Dakle, tortilje sa piletinom, paprikom, sirom i lukom. I to je to. Možemo krenuti. Dakle, najprije ćemo usipnuti piletinu i povrće koje ćemo lagano prodinstati. A nakon toga sve skupa zapeći sa vrhnjem i sirom. Dobro, ja ću sebi samo nešto reći da nitko nije obavezan da čini ono što je iznad njegovih mogućnosti. Tortilja nisu za tvojih mogućnosti. Dakle, ovo je apsolutno iznad svih mojih mogućnosti. Da se razumijemo. Za tortilje, ja sam kupila već gotove, naravno da ih možete ispeći i sami. Osim 8 komada tortilja, potrebno nam je 500 g pilećih prsa, to može biti puretina, pori luk, paprika, ja uvijek uzimam crvenu i zelenu ili žutu u ovom slučaju, bilo kakav topli sir i vrhnje za kuhanje. Dakle, možemo krenuti sa usitnjavanjem povrća za početak. Ja sam našla jednu ekskluzivnu knjigu, zove se Knjiga starog mačka, o mačkama svakodnevnim. Dakle, sigurno se jako petno koja se zove Mačak mornar. Ja sam mornar, bija po morima sam iša. Sad prodajem svašta, trgovac sam posta. Uvijek ćeš me naći kad udari fjaka, na vratima sidim kod Svitoga Roka. Volim svaku spizu, rigla mi je draga, mliko mi je fino, draga mi je bevanda. I bit će mi drago da me pozoveš na piće kad završim korzo, kad zora sviće. Ponašam se grubo, gramatika mi slaba, ali se perem često i nisam baba. I mnogi za me kažu, tako mi pobra, ne mož ga ne volit, srca je dobra. Znam da svako more, cili svit sam preša i glas moj nije više ono čaje bija, pa ipak šlipe stvar čut da pričaju za me, nije da se falim, ali vole me dame. I postal kad ćeš obavit na vrijeme, misto da se bakćeš s ovim i s onim, kašću tebi, a kaže da svima, obrati se prvo mačku na vratima. Čiča miča, gotova je priča. Kako to napreduje Nikolina? Dobro, dakle trenutno usitnjavamo meso. Veličina samih kockica ovisi o tome koliko vam se žuri. Ako želite što prije papati ili ako ste gladni, onda ćete ih rezati na što sitnije komadiće. Dakle, usitnjavamo i piletinu i kompletno povrće, nakon toga sve skupa ćemo malo prodinstati. Aha. Imaš ti što za dodat, šefica? Pa mislim, istina je uvijek na stratištu, a laž je uvijek na prestolju. Tako kažu. Pa ne znam baš. Ima kao istina. Kockice mali i kockice velike. Smo sad gladni ili nismo gladni? Nismo uopće gladni, ali trenutno nam se žuri pa su neki Kako nam se žuri? Nikolina, jeste. kakav je osjećaj dobiti Oskara za volontiranje? Bilo je toliko davno da više nemam Ma pojma. ne, pa to je osjećaj koji uvijek pamtiš. Baš, pa ko da se Oskar dobiva svaki dan. Da. Amo. A? Zašto si dobila Oskar? Amo razjasniti. Ako mene pitate zašto sam ja dobila Oskara, ne znam ti dan danas, o čem mi pričamo. Aj ti nam objasni, ajde. Marijana, objasni nam. Je Nikolina provela beskrajno puno sati, odgovarajući na smješkove mailove, koordinirajući Rebro, ubila se za crowdfunding kampanju i tako dalje, tako bliže. Mislim, žena je, ja mislim, preko 1500 sati imala odrađenih, ono što prebrojali, ono što je na WC-u radila, to ne brojimo. Samo smo brojali što je radila sa stolom. Dakle, Nikolina je jedno čudo, zato je dobila Oskar, vrlo jednostavno. Nikolina, vaši komentari? Ja ću samo reći da Nikolina daleko od čuda, ali ono što je smiješak radi je unazad, pa sad već koliko godina, od 2014. Zapravo sigurno možemo nazvati čudom i mislim da svi naši projekti to potvrđuju i to nije niti Nikolina, niti volonterski Oskar, to je svih 200 i nešto naših volontera. Dobro, a sad pričamo o tebi, ne o njima. Dakle, Nikolina, tvoja motivacija naći tolike sate i posvetiti tolike sate? Dakle, ja sam naučila upravo od Marijane da je volontiranje jednostavno životna odluka i da više ne brojiš volonterske sate, nego uvijek si vođen korisnicima, odnosno onim tijelima koje doživiš kad se nađeš na terenu. Situacija
situacija je poprilično specifična, jer trenutačno nas nema u bolnicama, ima nas puno manje na terenu nego inače, pa je s motivacijom puno teže, ali onaj osjećaj da si isključivo sam sa svojom pojavom nekom poljepšao, pa makar i 5 minuta je nevjerojatan i mislim da je to ono što vodi većinu volontera na svakodnevnoj bazi. To je jedan vrlo lijepi, onako, politički korektan odgovor, bravo, izvrsno si to napravila. A sad reci, i to je lijepi dio volontiranja, to svi znamo. Koji je ružni, onako manje, da, teški dio? Jer ima tu, nije to sve tako divno i krasno. Ima tu, govorimo o osobnoj žrtvi. Pričama klinaca, općenito životnim pričama, ljudi koji na neki način nisu sami niti zaslužili, a nisu krivi za situaciju u kojima su se našli. Ali život ih je dobar pred gotovčin i snalaze se. I upravo su i moji šanje u bolnicama i ljudi u stančiću pokazati da kroz nekakvu hrabrost i upornost zapravo možemo sve. I da nekakve granice koje se postavljamo se ih više manje sami i nismo svjesni koliko nam je dobro dok imamo zdrave ruke i noge. I to često zaboravljamo svi vjerno. Divno, hvala ti. Evo sad Marijana. Jednom rečenicom koja kaže ovako: i neprijatelja, ako ti zakuca na vrata, moraš dolično pogostiti. Drvo ne uskraćuje svoj hlad ni drvo sliči. Dakle, polako ćemo najprije dati poreluk i ostaviti ga koju minuticu da se malo poprži. Ma šutamo, kada snima! Dodati papriku i na kraju, nakon nekakvih, dok se paprika i poreluk malo prodinsti nekakvih 5 do 10 minuta, dodati piletinu i sve skupa s dodatkom vrhnja kuhati nekakvih 20 minuta do pola sata. I onda se zapeče još nekakvih 15 minuta na kraju u pećnici. Dakle, stavili smo povrće da se polako krcka, papriku i poreluk skupa i to ćemo ostaviti nekakvih 5 minuta, možda malo više, i onda ćemo dodati piletinu i pred sam kraj dodati vrhnje. Sve skupa nekakvih 20 minuta dinsanja, a nakon toga ćemo napuniti tortilje. Na jakoj vatri? Na jakoj vatri, da. Odnosno struji, je li? Da. Da. Koliko često radiš ovo jelo? Cca jedan mjesečno. Okay. U završnim smo fazama dinstanja povrća i piletine. Dodat ćemo vrhnje, ne cijelo nego negdje polovicu. I ostaviti još nekakvih 5 minuta da se prokrčka sve skupa. I onda ćemo puniti tortilje i zapeći ih u pećnici. Od začina smo dodali kusiljak, sol, vegeta, papar i to je to. Skroz jednostavno i bez previše komplikacija. Kako si piletinu, nakon što si narezala na kockice, šta si napravila? Bila si neke začine, si stavila u piletinu? Sol, vegeta, papar i malo smo je pustili da odstoji, a nakon smo dodali, kad smo već stavili povrće, smo dodali malo bosiljka i još malo soli i to je to. I sad ćemo tako staviti kojih par minuta. Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet. Kad nam se izgubi svaki trag i glas, svijet će biti svijet. I prije nego što smo bili, svijet je bio svijet. I nama kad kucne posljednji čas, svijet će biti svijet. Dakle, gotovi smo s dinstanjem. Gasimo najdivniju pećnicu na svijetu i krećemo puniti tortilje. Milo je obavio svoj posao. Ja sam to čak Kao milnom bratu. Dobro. Da, sad nam treba da navačiti. Neka šalica. Sad ćemo napuniti svaku tortilju, znači imamo 8 komada. I dodat ćemo malo sira. Mislim da je previše piletine, dakle. I samo ćemo ih lijepo zarolati s jedne strane. S druge strane. I samo ih na taj način prebaciti u posudu i okrenuti ih na opačke. Da, mislila sugerirati. O Bože, kako sam pamet. Ko bi rekao?
Napunili smo tortilje. Sad ćemo do zgora staviti još malo sira, koji na riban može biti ovako na malo, ajmo reći, veći, a možete skroz sitno na ribac, jer tak svejedno. Nakon što stavimo sir, stavit ćemo još malo vrhnja, ne previše. I sve skupa ćemo zapeći. Sad za nekakvih 15 minuta. Eto. I još ćemo samo za kraj dodati jednu rečenicu Nikolina koja ima veze sa tvojim volonterskim Oskarom. Pa kaže da je zahvalnost jedna od onih stvari koje se ne mogu kupiti. Jest. Je tako? Ne. Da. Dobro. Da. I to je spremno za staviti da se ispeče. Pečica je spremna, jel da? Kako se to peče? Nakon 15 minuta. Na kojoj temperaturi? Nakon 180 do 200. Vidio sam pogodila, Bože, kako sam pametna. Da. Bože, što je. Ok. A samo smo u kraju i vadimo tortilje van. Samo. Da. Pa to je kao palačinke zapečene sa Da, sirom. dođe na isto. Dobro. Mhm. Osim što lijepo izgledaju, tortilje odlično mirišu, a kad vas pozdravimo, pa, onda ćemo se primiti klope. Ćao!